Bog svima, ja sam Renato i odlučio sam napraviti svoj prvi video reakcije na debila koji se stvorio na našim društvenim mrežama i pričao o tome zašto i koja su to 3 razloga zašto homoseksualni ljudi ne bi trebali udomiti djecu. Without further ado, ovo je, mislim da se zove Frano Čirko iz nekakve HČSP stranke ili HDZ nešto, što je jako desničarsko očigledno, i onda on je naveo ono što ćete sad čut. Tamo iza negdje Helena koja će isto iz kuhinje nabacivati svoje nekakve komentare, na primjer sad. Slušaj dobro. Slušam. Djeca mogu imati 2 tate, 2 mame, jednog tatu i jednu mamu. 2 mame, ali da se jedna identificira kao tata. 2 tate, ali da se jedan identificira kao mama. Da se jedan identificira kao mama. Tate, a da se oba dvoje identificiraju kao mame. Tako je svejedno. Bitno je da djeca budu odgajana u duhu ljubavi, tolerancije i različitosti. Tako je, pravo. Ovaj video je završen. Čovjek je rekao sve što stoji u današnjem svijetu kako treba odgajati djecu. Ali ne. I on svećenik, baš ima taj neki glas. On je visoko obrazovana osoba koja je izašla sa jednog fakulteta koji se bavi brojkama. Koji fakulteta? Pa recimo da su slova F, M i P. Ili ipak ne. Ne. Pogledajte novi status Cro, pa razmislite još jedno. Šta je status Cro? Ima intro. Frano Čirko. Cro, jako cool. Status donja crta Cro. Ima intro. Video koji ima intro. Ustavni sud prošlog je tjedna donio odluku prema kojoj su nadležna tijela dužna istospolnim parovima dopustiti udomljavanje djece. Tako je, bravo za Ustavni sud. Već drugi put u procesu da je to ozakonio. Međutim, postoje 3 konkretna razloga zašto se djeca ne bi trebala davati na udomljavanje istospolnim parovima. Prvi i osnovni razlog je taj što to nije u interesu djeteta. Jesi čula? Nije u interesu djeteta. Inače dijete od 1 godine zna šta je interes ili njemu. Naime, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nije dovoljno da im udomiteljska obitelj osigura krov nad glavom, topli dom, školski pribor, hranu itd. To već i imaju u dječjim domovima. Ima, Jel da? Znači, dječji domovi su opremljeni ono high-tech, silikonska dolina. Ja sam plakala što imam roditelja, a nešto živim. Pa kužiš, najbolje da se svi sad sam preselimo u domove. Osnovna stvar koju im udomiteljska obitelj mora osigurati jest obitelj. Dobro, fair enough, ali želi čovjek biti precizniji. Da budemo precizniji, udomiteljska obitelj mora biti onakav model obitelji u kojemu dijete trenutno nema prilike živjeti, a koji je sposoban dijete pripremiti za budućnost kako bi ono jednog dana i samo stvorilo. Sam malo, taj čovjek nije trepnuo od početka videa, nije mi jasno. Seksi robot. Vlastitu obitelj te kvalitetne i dobre odnose među svim članovima obitelji. Takvu potpunu odgojnu ulogu može imati samo obitelj u formi majka, otac, dijete. Jesi čula? Malo nisam ga čula, iskreno, samo neka forma. Formula, jer je on s takvog fakulteta, je majka plus otac jednako je dijete. Jedno dijete. Ali to tako nije tak dosadna tema, onak, Isuse Bože, nismo to već prošli 1000 puta. Šta se on našao sad iz kamernog doba? Meni je fascinantno da se i dalje drila ta forma otac, majka, dijete. Dosadno, ti su lasni, ti su... baš. Dakle, sva djeca bez jednog roditelja ne spadaju u obitelji, nisu obitelj. I svi koji nemaju djecu nisu obitelj. Ma idu za tu djecu i čovjek bi rekao da je on posvojio 80 koliko ih voli. Istospolna zajednica nije obitelj. Šta si mi rekao? Niti po svojoj naravi ikada može biti obitelj. Ko smeće? Kao takva nema osnovni preduvjet za normalan i stabilan odgoj i odrastanje djece. Dakle, u fokusu ove teme nikako ne može biti neko izmišljeno i nepostojeće pravo istospolnih parova na udomljavanje djece, već pravo djece na odgovarajuću udomiteljsku obitelj. Dobro,
Čovjek je očigledno malo zastranio. Jako imam puno mišljenja oko ovoga, ali mislim da bi onda to bilo još ekstra 15 minuta ovog videa, pa kao malo ćemo ići dalje pa ćemo se onda vratiti na neki sukus razmišljanja kad sve izbifla, jel? Drugi razlog zašto istospolni parovi ne bi trebali imati pravo na udomljavanje djece jest taj što to nije u interesu društva. To nije u interesu društva. U interesu društva je šta? Biti bogat. To je to. To nije u mom interesu. Nema posvajanja jer ja to neću. Ajoj, ne, kako ćemo sada? Jesi li ti društvo ili pojedinac? Ja sam društvo i pojedinac, ništa ne smiješ. O ne, kako ću sada živjeti? To jest, ne postoji niti jedna društvena korist od toga. A, pazi sad, ne postoji društvena korist od toga da istospolne parove udome obitelj. Znači, društvena korist, u tu društvenu korist o kojoj on spominje, ne spada, ne spada to da će to dijete odrast u stabilnu osobu, to nije društvena korist i onda će on svojim djelovanjem raditi nekakvu korist, nego slušaj ti sad njegovu usporedbu. Naime, za ozakonjenje bilo kojeg predmeta, a pogotovo onog koji se tiče društvenih odnosa među ljudima, mora postojati određena društvena korist od tog ozakonjenja. Dobro, čujemo. Od ozakonjenja postavljanja semafora na ceste postoji društvena korist u smislu lakšeg protoka prometa te suzbijanja prometnih nesreća. Basically, on je mene kao homoseksualnu osobu usporedio sa semaforom. Slušaj, nije te usporedio sa semaforom. Semafor ima društvenu korist. Ti si pokvareni semafor. Ti nisi semafor, ti si kamen. A kao što možeš vidjeti na meni, ja sam trenutno crveno svjetlo na semaforu s ovim blekom. Od ozakonjenja heteroseksualnog braka. Od ozakonjenja heteroseksualnog braka. Misli li on, na šta on misli? Jel misli na onaj 13. stoljeće kad se počelo pričati o braku kao, ili kojem već, kao nekakvom pravnom odnosu? Ili priča o 1.12.2013. godine kad je tobože definicija braka ušla u Ustav? Postoji društvena korist u smislu institucionalizacije taj lik ne zna reći N. I zaštite jedinog društvenog odnosa na ovom svijetu koji jamči opstojnost i opstanak nekog društva. Dakle, ako ja udomim dijete kao istospolna osoba sa partnerom, onda to nema opstanka društva. Znači, to je kraj. Ja sam udomio dijete, kraj, gotovo, opstanak je gotovo. S druge strane, zakonskog institucionaliziranja istospolnih zajednica i njihovih takozvanih prava, air quote, to je pravo, ne postoji niti jedna opća društvena korist od toga, te prema tome ne postoji niti jedan valjani razlog zašto bi država i društvo to poticali. Pa kako ne postoji? Evo, kako ne postoji? Ja sam te sad prekinula sa tebe, koja je glupost? Pa kako ne postoji? Možda, evo, koristiš što država će uštediti malo novaca što ne mora za to dijete plaćati godinama tamo hranu, jelo, smještaj. I čovjeka koji se jedan brine tamo za njih 45. Pa znači, ja ne znam da je na primjer velika pomama za djecom. Ne, znači djeca se posvajaju na sve strane, ne voli dijete, ono. Ono bi bilo, moramo nekakve standarde kao ne znam, samo obitelj koja živi u vili smije posvojiti, ne znam šta. Onda imaš malo strože standarde. A ove djeca čekaju tamo 300 godina. Pa zato što njima dobro, Helena, nisi dobro slušala video. Oni tamo imaju PlayStation, imaju plaću svoju zato što žive u domu, imaju školski pribor, sve imaju. Školski pribor? Da. Predobro. Netko će reći, da, ali i oni bi trebali imati pravo imati djecu. Jesi čula? I mi trebamo pravo imati djecu. Ali zaboravio sam te napomenuti, s obzirom da si ti sad malo dalje tamo u kuhinji, da je on stavio hrvatske titlove na ovaj video. Kojim jezikom priča? Ali to je možda za gluhe, pa kao plusa za to. Bravo! Neistina je da istospolni parovi nemaju pravo imati djecu. Pa to je neistina, zapravo ne možemo imati vlastitu djecu ako se jebemo u šupak, pederi peder, normalno da nemamo imati vlastitu djecu, ali isto... Možeš ako sa strane... Ako sa strane, tako je, to postoji. Na crnom tržištu. Oni imaju pravo na djecu, kao i svi ljudi na ovome svijetu. Ja čuš kak priča ko Meljka Žarkić? Priča ko pop, svijetu. Međutim, netko ih treba podsjetiti na gradivo biologije iz 7. razreda osnovne škole. Stavio je sliku udžbenika biologija 7. Molim te, recite nam koje je to gradivo, ja sam davno završio 7. razred osnovne škole. Treći
Neće nam reći, ide na 3. razlog. Šta se uči u 7? Tijelo se uči u 8, jel da? Ne. Ne? Da? U 8? Ne. Ali 7. i 8. valja, pa ne znam. Možda misli na to tijelo, okej. Na reprodukciju i slično. Dobro, znamo kako se reproduciraju ljudi, ali to ne znači da ćemo, jel te, ići protiv svoga nagona homoseksualnog i raditi to. Da bi imali dijete, nego ćemo udomiti neko. I možda dugoročno najvažniji razlog zašto istospolnim parovima ne treba dopustiti udomljavanje djece Da čujemo? jest činjenica da živimo u svijetu raznih ideologija te njihovih ideoloških tendencija. To je najvažniji razlog. Šta je on sad rekao? Ljudi imaju različita mišljenja o svemu. Moje je najbolji. Tako je, a isto tako moje mišljenje da on uopće ne trepće. Talik ne trepće. Tema udomljavanja djece od strane istospolnih parova jest jedna od sastavnica jedne ideološke matrice koja ima tendenciju dekonstruirati. Ali on sve riječi koje imaju tu nekakvu znanost u sebi u smislu institucionalizirati, dekonstruirati, identificirati, sve ne kaže u tim riječima, si skužila. Kaže dekonstruirati. Dekonstruirati. I tu kaže čak ne. Rugati se, a čovjek ima manu. Ma ima on jednu veliku manu. A to je druga. Da nije lingvistička. Naravni i tradicionalni brak, te stvoriti jedno novo društvo. Društvo u kojemu će sasvim normalno biti oduzeti roditeljima djecu zato što ih ne šalju na sate seksualnog odgoja. Stavio je sliku drag queena koji pred malom dječicom objašnjava nekakvu slikovnicu, nekakvu knjižicu, vjerojatno dječju, vjerojatno neki ono kao kids class, nešto. Pa super, lijepo, to zvuči super, ali ja ću samo reći da sigurno drag queen ne predaje seksualnu odgoj u Hrvatskoj, ako ga to toliko brine, eto. Ne samo da drag queen ne održava seksualnu odgoj u Hrvatskoj, praktički nitko u kurikularnom segmentu ne održava, čini mi se, ne? To je u biologiji, u tome svemu je, nije to poseban sat. Da, samo je onako spomenuto u reprodukciji, čini mi se, ne? Pa da. Ok, uglavnom drag queen, lol. Love you! Na kojemu se sluša o transrodnim teorijama, te ih predati na usvajanje istospolnim parovima. Rekao usvajanje, a u titlovima je napisao posvajanje. Fake news! Što više, upravo taj scenarij koji sam sada naveo možete vidjeti u određenim državama zapada. Kojim? Drugim riječima, ideološka skupina koja zagovara takozvano pravo istospolnih parova na udomljavanje djece neće stati na tom pravu, niti joj je to cilj. Sure, honey. Na temu Znam što posvajanja. slijedi. Pedofilija. Pedofilija. Ali čekaj, mislim da neće spomenut. Hoće biti suptilno. Ne, on razumije razliku između udomljavanja i posvajanja i zato kaže da ćemo sad krenuti na temu posvajanja djece. Itd. I upravo zato je Ustavni sud donio krivu i štetnu odluku. Jako naglašava R i Š i to mi se jako ne sviđa jer misli da će on time ojačati svoj govor kao... Šta mu je N skrivilo? Ne ga oblažava, ali on krivu i štetnu odluku, ja sam političar. Kojom se mi imamo pravo i dužnost usprotiviti, kao i ideološkim tendencijama te odluke. Ne, gotovo je outro! Status Quo Frano Čirko, pridruži nam se hashtag generacijaobnove.hr. Obnove? Generacija obnove se zove njegova... Šta ćemo obnoviti? Pa društvo, da. Uglavnom video je ovaj smećarski gotov. Bože me sačuvaj šta smo sad gledali i slušali. Jesi ga vidjela uopće? Koga? Pa njega kao... Je seksi robot, ja govorim da je seksi robot, a ja možda nije uopće seksi. Pa evo gledaj ga. Djeca mogu imati dva tata. Ja mislim da se našminko. Jednog tatu i jednu mamu. I tako da ja pude. Dvije mame, ali da se jedna identificira kao tata. Možda je robot zapravo, robot koji je došao da nam društvo preuredi. A još 2012. su njega na RTL-u izlinčovali maksimalno, izvukli su njegove nekakve... Izvukli su njegove slike sa Facebooka i ne znam čega već ko šta koristi. I sve slike su on gol sa svojim prijateljima. I kao, jako su ga posporili da je zapravo ormaruša.
prikriveni Pa homoseksual. nije baš ti odmaraša kad već onda se bacio slike svoje DRT-u. Da, i još ima neku sliku gdje se našminko sa svojim prijateljem, jako... Može on biti gej, ali protiv posvajanja djece jer on ne želi imati djecu. Da, to je samo onak ispoljavanje svojih frustracija, svojih mišljenja, da. Uglavnom, Frano Čirko, you're an asshole. Vidimo se kad izađeš iz ormara, javi nam se ako želiš poboljšati svoj život i prestani urušavati tuđe živote samo zato što imaš neko svoje mišljenje. Javi se Torbi na Grindru. Nemam Grindr, kak misliš? Možeš mi se javiti na Instagramu, @instalešo, i možemo pričati o tome, ali vrlo vjerojatno ćeš ti samo imati svoj nekakav monolog koji ću ti ja samo onako pospredno lajkat, jer mi se ne da ulaziti u raspravu, zato sam i snimio ovaj video, gdje imam nekako, jel te, malo ipak veću moć prikazivanja da si ti asshole. To je manje više to. Hvala vam što ste gledali ovaj video i hvala Heleni što je imala popratne komentare. Nema problema. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao, pa se bok!